ena me cheche obi biara ba Dr. P Herbal Center ahamedi ndubna ahaban aduane ayedi me ye combination na adane eduro e pa cho obi we say Dr. P die ni ena mo sorry a mema duro me say uwo sika na we ye adwuma na obeba fie na obaba powder na oda ho na odwoto no ho na adi page no mo ade ko hwa na adwoa e wona be unso sika wa peni na ye useless me pacho ye pesika mum na nso ese etimi ma ye niji wasase so wa bible kura chese wuntimi emma oba na ne nti ahu nya se kofato ho so okay me kire mema duru be ma bi wa ne be ma na ye mre oda anadwoa ensore empeja ne mu etimi du 1 month kura na ne be ma nsore anadwoda tie obi wo nso a awu ni de gise pen course ba obi wo ha ayemre ena nye mre nso a de be ma unya 50 years na be ma na hode wom no eno na mba be kiro dua we ye friend 20 be ma bia ni 20 be ma woni mu dua duro bia na enye 20 okope 20 na twitwa na de gu bottle mu na wakọ akọpe line anka atwede mframi musa me se me nkọpe de akutu me se anka atwede na mama adwuma na ye bre na wachim ensuo no dodo bia obenya bia no na odi egum fa hye kataso na fa si ho 3 days time anopa sorry ana wabo we ma enwumre no wabo ma anopa enwumre kofem no na wasan achim anka atwede no na de apeso yeto aso saa me si 2 weeks time ubon se entini ni mu ayeden be ma ni mu ayeden peja ni mu na entini na sore efise dia we ye friend 20 nti ye nananom eno na no motare wonya 90 years kwa na obo adwuma enkoye no 1 week pe na nka nchem se wu hu hye ye dia sa wo bia ne be ma na wu ama na nwane 6 months asori pana eti e kire mu bibidura enkoye no 1 day no wejai ye nanom to aso a wa obehu ni se jiwa ewo nuromu Dr. P mi kire wade am se kona koye o the results beba se wuntumi nso na opese 20 no ye yam ye ne powder wo fra ndi e betuma ye bia ma ye yam ne powder wo gi ana che se wo de lime ne fra powder no na wo nom na no pa enwumre intini no be ye den wo be nyini no na ahode wum be ma nwu me se be wo ye be ma wo te ase a ema kote ni nwu ada wo be wu no na be ma no ewu sa wo te ase na ewu dia na che se eye wala wasem ntintwen enyare ansa na waye se me ne wa me sha ye we bi na me no se de be ya be mama pomuden she na onua bi nya aduro ma kire waduro we me mentor ne ka se nkire se si ya no ka chem se we de Dr. P kire wo mu because e bi bre ne mfa solve wo mu problem oba de nka ho onye okese adom nti amen.